yange n'abakunda bari ba Sky TV kandi abatangira umwazi bamwita amagara umushaka w'amani munongo muri bandomo mu government yo mu muhangi tayorobi mujya kwa n'umura aha mukuru Juma umunyamahoro andi umbuzo mukimfu Uganda n'amazima imwe ni kitakubasa kwakange abashemero bakanda kundi umurundi simahanga abo tuyo no turebera hano sizo yabahurire bakira muno abo kutwereza kajura uraba mu mbarana bagira ko abasisemero onkatanjura kandi batubire n'ahandi tubasima munonga kandi ntwena ngumuturikize ahabo kubenshongege ni inkuru tubendeza program niko kumahurira amazina ngago Jumba Jonani yabaye munonga Jumba kanso Robert ugumushije na Roya kandi akazo mu kanso ya Simbabure yajukira abantu ba Bentusi Burongo yes kandi akaba aravuko munongo wirubi abari mu kanso kandi uyu mkengufu ari muri imbaramba Robert Amwam Paulo kandi host wa program y'Okubiri panelists bagenzi banje Omwami Kamagara Omunyibanda n'Omwami Jumba Jonani owacyaro nashemerwa kubandi ya Mwami Paulo kandi onkirize ngitira kari yanje aha bagenzi banje kusima management ya Sky TV kandi nahabwa programs nungi ezo mukora kandi okubakurutya ekiro cy'abakazi mu district yanyu ya Kiruhura Mwami Paulo amaya Kiruhura ejo bwebe tandikire kwabero buzo muntu tori wakaye hata mu district tensi yabwe hati esiyazo kabanyingi hata na yo district omuzindi konkani mbasimiraho abo mukoro ogumuhostingere okay yabari munonga Mwami Robert ninjangu nyenda kutandikana na Jumba anu waranyigoreho ikintu iki muratayiseho mukoro gwihangariyon ekeri national operation day nekira ko mukwa operation rebade ekeri rebade yes okay kibanza cyo kwa gatano that is kibanza 2018 very good danyenda kumanya tutaka kirari iki cyanyu mwazi imwe imufutayise kire cyo wanyu kikanjimanyisa kikamanya abo ko kiri Jumba ukumanya okunakwerekire kwibiko bitagashira ko kureba timwe ebyakobya yegiro kuyabyegiro habwe ikiro so konka ikiro kimanyisa ki okutayise kiro nkecyo cyango kityo ikiri international kikihendera kiri Sembabure kikamanyisa cyamunye Sembabure for example ndukuza kongeraho ibindi konka cyamanyiso muri byona kikamanyiso kurya na nokunywa cyakomaho abaturikize bana Paulo ndagacekera ngo nakintu cyorobi kikamanyiso kurya no kunywa Paulo kandi yarukiko rwabere nuteka district yitu yishembabure government katuhereza billion 2 n'icweka hezagira mu mukorogo konko munyishembabure tayine shiringi ganezi yakwasera tente zikaraga Kampala ebyoma bikaraga Kampala obutebe bukaraga Kampala abino butebe hiha utaroho waresera wakatebekeye wakateko mu mukoro abateki bakaraga Kampala ababire bari yabo kuriya ababire bahire kadi ababagaburire bakari baraga Kampala ecyabere niki shamuke cyamano munyishembabure kiyatungiremo no kugira ngo kuba kwija umuntu yanasika chapata muhanda umuntu yanatunda icupa ya maize umuntu yanatunda akuyaba naguza kona abantu babare bingi
bagura barya banywa bakwata umuhanda gwabo bagarakanye Paulo arukiko rero yabirenduho Sam Kutesa katwongera miliyoni nkaga zaba 120 yatongera miliyoni ezo twakorebe twakozire nazo zaburura mu mikono y'abantu baki bayongereraho ababire bari abateki ababire bari abebidara ababire bari abaki ababire zero mobilization zakorezo sentezo honare Sam Kutesa ziyatwire na za basi za leta abantu umwazi zarimwa kubagarranye hekito atungiremwe cyamani bakatwizira no mu gishizoberi injura yagwa ikagwa ku rugashaha 12 zo mu kasheshi president yahikaho shayitani injura nego yarambure midare injura nego bamutwekire mu imvuri twaye tora za bashayi 10 mu injura nekigo abantu bona ba butse kibakozire bazuguru maduka zona zaho no kurya konka kwari no kurya konka abantu kwabari mabo kuba umuntu gore banatitara mwana bwana Paulo n'abaturikize abari mu program eji okubiroko ninyena ngumanyisa abantu ngo pro government of mikoro yone yeri kuteka ho mazima abantu bari kugitungamo jumba simba hakati yaho katu siamcheka cye munonga no mugenyi weitu Meya Safari mugenyi nawe yashyireho then tutyamche in full swing ningira ngo just let's go back to the trigger then we come back mwe bari muno Sky TV irakari abantu buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umurisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka otaferwa program y'omukozi buri rwa kana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road achombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanje ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanje mukaga not 13 abiri nemwe nshanje na mukaga umukoro ogu gwabo murisanga omu district ya Kiruhura kandi gwayetaba abantu nyamwingi ababarumu abebembezi b'abakazi ababarumu minister Kataha Museveni enganzi y'ihanga Robin Nabanja speaker Anita Among vice president Major Jessica Alupo ba minister hamwe na ba MP sanga nemwe ahatawuni omu district ya Kiruhura eine erbize munonga bingi nibamanya omwanya ogu abo kutunda muchomo hamwe nebindi enyuma ho ekiro cy'abacyara kirigire kujagurizibwa omwanya ogu erizo batwazagamba ho na bamwe abataka kuruga umurisanga batagambira bonka abantu abakutura omwanya ogu abakora business zabo betungire muki tukafunamu abantu bakagura twakora twashemerwa kandi ekicweka cyaitu kikatunga sente cyona buri omwe nakakora konka ntwenda bagumye bareta kaba bagenye bebeyi eto tufunemu cweka kitu nakulwa abakyala lwali wano naffe nga tujaganyiza ntino tugenda kukola
naye tetulina kye twafuna bizinesi zaffe byonna byonna nakati bizinesi ze tukola kati ngaffe abatunda omuzigo nagwo gukyaliwo sente twali tuzeewoze nga tumanyi tugenda abanajja ne pulezidenti bagenda tutugulako tebatugulako kati betwewolako sente mbu tukole bakyatubanja sente zaabwe twagenda mu kisaawe nga batugobayo ate ng'olunaku lwaffe yadde otuzzi yadde akasoda tewali kye twafunayo Kiro cy'abacyara nkakwataniza kugenda kuguza soda zanje hariya bankingira ngo ntazayo rero nkaganyura mu kiweza business tukafunamu okurugera kubenyama ituko bantu guzanka hateze nako aharunako orwo tukaguza inyama nyingi munonga kikarenga mbwena kikarenga kandi twakora sente umwezi agere bizakavaringaho ahanyuma ho byabeberoho tutabe takubasa nibinje bigize mbihinduka kurugera president ko yayizire uburofa bwabo rubwinjo mucweka abatabona kanso bakitereze eco abamwe bafune mbenda kufune imirimo cya president cyagambire kugira ngo atwongereho imirimo mucweka nk'emyanya yona ekujagurizibwamu ebiro bikuru ekiro cy'abacyara kigere kujagurizibwaha umurisanga beitu bamwe aha bashubuzi nibajyangu bakatungamo abandi bingi nibajyangu tubaratungire n'ibindi bingi obendi warinda program Okubiri hamwe na Paula baho lainiye abakwa twanto ebebero ebituheserentirwa shogu natunga ngo abantu abo mu district zinkumanya bwana batungire mikoro mahango nkeje sembabure eka hostinga rebade kandi kiruhura erigire hostinga women's day abayakiruhura bariya kandi tuine abanyibanda ibande rigire hostinga umukoro akweka beyo kubanza mu Uganda national Yeah, exactly. Nabo kije mikoro no mihango ndwenda kureba nije tuyambeta. Mostly twari twagitayisa. Mbwenu amahure muronja gimbe inire ngo meya wasanga tabona kanso owikitin safari mugenyi ya twegwigitaho kandi nkiza kutuyamba kugira ngo twatakirire hare nabo cyo almost ngabatandika nawo. Nani cyabangwara mutya abantu atwetesize then tubone kutandika. Ebare mnonga mwampahoro bagenzi banjye abinashangaha sibire muta abakutureba abari yaheru nabaramutya nashemerwa nanye kubomwe aha kiganiro ebare mnonga okay jumba yana tugira ngo uba hosting umukoro oyireho kuriya no kunywa tari kindi cyakwijuka koreka kijuka hekinde nenjura Jumba taro tutakaswikingire kuzo wambike na wakati ya mukuru taro kinde cyo wakutwijutya ire henjura no kuriya so wano tugira ngo honorable Sam akahongeraho miliyoni igana yazongera billion zibir next trip zona billion zibir next trip zari konkate zari ahabo kuba no kuryo kundugamana no kunywa abantu barakurebe kugira ngo bariya ninga banywa ahabo kuba bakasigara barahari nako nk'abantu becweka Paulo n'abaturikize n'abarakutureba Sky TV nyenda ngo abantu bamanye ngo kuturukora umukoro nkogo gw'ebiro gusanga government yaguteka mu sentezo zona nyingi zityo abantu basigara batagutungiremo ahabo kuba nuguza mu sente nyingi zisigazibwa abantu bake abantu becweka oteka ngo bunne baza kureta tenti bazitungeho sente oyine tenta aho hiyazirete tizirkurgaho nizakurga Kampala ondijo ateka ati ninza kuba nyine byome byanjaha ushanga ubundi bitarukubasa kumara umukoro nibaza kubiya Kampala ondijo ushanga nateka ati nyine ubutebe bwanje 12 kuba kugitaho bundo bukamara umukoro tabarukubiya ahubwe cweka nibaza kureza wabo kurga Kampala ondijo shanga nakugira to umucweka cishembaburi harimwe abateki harimu abarakubasa kora umurumo ntiza kutekera abantu umuteki bamuyiha Kampala ushanga umuteki bamuhereza miliyoni 5
konkoro kuba arishemba bure wamuhereza ibyo kuteka ukamuhereza ente yo kuteka ukamuhereza ibitoki ukamuhereza umucero ukamuhereza ibindi naza kuyaho miliyoni emwe n'icweka konkana zo tiyazitunga noro kwate byo kurya nawe tiyabitunga ece kumanisa ngo omukoro gwija yagureba kuko ari gureba abantu beija bahikaho bareba abandi bavuga no buteye wo kushitamaho no shanga bari kuba barire kuruga kuriya naija gambira tito tukabariro butebe 12 turuza kongeraho bundi obutebe 12 mu kikarast awa ushanga buryo butebe bitanu iwo no batakine ho rugambira habo kuba bonke ibintu baba byefundize ekiri kumanyisa ngo abashuma nukoreraza kuceta abashuma barakuzo mu mikoro ya government bakajefunza nibo bingi Paulo kandi okireba mpo mu kuzika governor witu Mutebiri bakatekaho bushera miliyoni 3 konko bushera batiriho miliyoni 300 tuburarebe kije ahashaha yo kuzika no kikakuye batekaho shadabukana bweteka bunga batakuye urunda yibabura bonga kunogira ngo bakakwata sentence zibabire barya bokoza biliyoni 8 baziteka umbantu becweke cyo bagira ngo akaciko kanyunkaka bakandi bazakora umukoro murungi abantu bari abanywa baziko umuntu bakwata umuhanda bataha ekiro basanga abashoma bari kuruga kampara kuri jo mbyaro byitusanga nambe nuwaza kuza kureba urukiko meya ko ariyo natugambira wasanga arukika biraro ni mangu bakamutekaho akaro konka sente nabatararebereho nemwe namwe n'abantu basangane babasaka umunyigiro shangene bagira tuturarire tuturanywire tukabura butebe bwo kushitamaho konka sente zagira umukoro gw'abakazi Paulo waza kubo wamazima kuzigambira zikari zirengo biliyoni yesente biliyoni yesente waji kwasame ya wasanga n'abantu basanga ne bakora umurumo muhangu konkaro habashuma bazizireho aha mugongo bakaswa me yari yakiro inaza kwegambira mu ntimwe we bari mnonga buri yempitinye munonga tsimba hakata ningira ngo cyasemba buri kitakozere ambikire tugambire mu kahostingo mukoro muhango gute iyo ukareba cye akwa nyena ngo yikije kituyambe tushepinge ubwo asafaro gwari turebe mwe no mutebe kansa program inchirezanye bazamo amijumba jonana almost tebi yarebere nanye nibyo narebere kwihaho umunyoni nyenda kugira ikishane cyo nasigira abakureba Sky TV tuyine mukoro mingi n'ingebiro bikuru bingi public holidays omukarenda yitu ya Uganda no shanga tuyine ebiro bikuru nka 15 ninga 20 omwaka of course haronka Christmas ninga chiro chukuru haronka Easter ebyo noreba international events ebyo biri worldwide konke byitu twine tarehe sita twine Labor Day twine Women's Day bakagaita hati General Room biri 16 yo kwa kabiri 10 ningi 12 nanka 16 yo kwa habo kuba nagire ku kigati nebindi liberation day twine liberation day national population twine national population hata nahora national environment nebindi bene mutebe kansa program ekibuzo cyawe nkigera ngo nibiyamba ki bisho kuze kiro cyukuru nicyo nikimanyisa ki kashi woro kuchukuza economy yawe liyeta kasho mu kuchukuza nukora ki budget yawe neberiyeta kandi cyo nikiyamba cy'abantu abo wakikoreramo ecyo kurebera National Resistance Movement obuyeija omwaka gwa 1996 nibagira ngo women emancipation ningo bugabe bw'abakazi bukaburo buke mbweno mu achievement za NRM neyoreka okutahikiro kikuru cy'abakazi it is actually an International Women's Day echo umunsi yone naye kachikuza no kwereza abakazi obugabe bwabo konka nikiyamba ki
omukazi owahereza obugabe ningo ka celebrating obugabe bwe naganyirwa muki omutebekansa program omukoro ogwabe gusemba bure kaguri ogwabakozi so nkoko nagamba habakazi okomukoro gwabo gubeire sanga omu district ya Kiruhura neito kiro cy'abakozi nicyo cyabeire semba bure kibanza cyo kwa katane 2018 obwiro bo nkande kansara wa district twashtama on budget actually kinkwenda kwihirayo abakoreba Sky TV na panelists bagenzi banje tuine ekitweta central government tuine ekitweta decentralization aho tukushanga districts tukashanga amagomborra tukashanga town council tukashanga LC2 tukashanga LC1 now aba bari districts mbwenu districts zo kureba decentralization is just verbal area hamuno atano hamuno riko area hamuno ebyanga biriyamu ebyanga zo government zebyanga biriyo hamuno konko bushoborozi bari abakabwetsigariza mbwenu obugabo barekeye central government bwoneka bwegumiza so imoko mukubana mukora budget omu district ningo mubyanga murekaho mugira ngo nka national events national event imwe hariya omu budget numbasa no kutamwe mitwari 100,000 kugira ngo muteho gapu izindi zaratangira yesente zindi kuzere ijambo zitashanga budget zibrokingira utahumuhanda esente zaraga kurya zereje zikaraba bakaza kuzirya ikiryo nani yanagamba so kutashtamira mu district council baturetera budget twabuza umwami Paulo nyonkani nkira kubuza nyenda ngumanya nabagento mu budget shi katuyine mu mitwari 10 byagenda bita ntanza korga ngo sente ziriyo nizurgo mu government ya rwagati omukoro gukana guburaye weeks 2 baturetera budget hatu batweta district councillors members ba parliament RDC diso security team bakuryetingo bukiko aho speed district councillors itohiba tsteire ngwitwe turi ha transport kandi mutene motoka mbon transport eji no kuza kureba abantu bawo kubisha abo kuba buri cyanga kureba twebembera tukikunka kubareba kandi nawo tagire yo nabone bisha nawaza yo nabone bisha so man Paulo bataho transport budgetinga transport nani nyujukaje transport bakagitaho miliyoni 128 128 million konka kubagire kuri obwire boko shomantu kubwa ba leta basi za idari ezayero mukaga basi mukaga zikashomba abantu emirundi nkeberebe rukurga omumagomboro cyakoma abantu abingi bakayita nebigere abandi bavuga motoka zabo abandi bavuga obugari no manya abantu bo so iwabo hiri transport okwa habya nkatagebembeire nkandi yakati bwayitura basi actually miliyoni nza kushira omwami wanufunza ukanyenda ndikufunza norebe iki kintu ni cyange kiwacu twikasa tukijya yitwe akakika ko banteireho nyunke ndakubuza nkanyiro bwamburora mwenizo twayenda kubuza munonga tubishi transport kumutugambira transport imotoka service provider nba nojika mwami Paulo na meeting ejo kogira by the way raising objection ndinga ntesentezi katurebe kutoragira tumanye ukuzagira tustemate mere banya bakuza kubareka tumanye service provider nrore nimene basi nugurobo omwami baguma ohabera hari RDC nuwabera cyaringiro rukiko ro nabandi abangiro ministry agenda obwiro tukatwina abakorwa ministry
twine bahi batujya ngo ito twine budget service provider bona mbarga Kampala abateki tente dazo kuombeka ito tine service provider outwatungire oyihireho okugura bitocho mu district ekyo nicyo cyabireho ekya kabiri okugura ente zo kubaga actually kutwashiranta zo kubaga bakareta uko bunumi bagenda baza Katare ko rwe bitakuruni baketa kaba mushwere so ebintu ebyo bishetse ko kandi mu safari so bagenda bagurayo akachika ka procurement nabo omwamburora kakaro kubagire kugura bamutsaga so kubazeretsere we atamo objection empaka zeno ngabatsigira burona bakabaye bari iki so yatamo objection konko kotere cyo kubasa kora abo kuba control ndukendera omwami Paulo eketaro mbuye n'ikibuzo cyawe kikugira ngo abantu nibagoba muki mwenda kugambira ngo cyo kubanze mikoroni mingi ebiro bikure bitune nibingi kandi bine mugasho ekya kabiri economy yito restrained budget yito mbona washanga ka 2.5 billion zigendera ha mukoro ogware bade nko mu amyogo kuyanaga kandi accountability tero omukoro kugurga kwa tine no garkayo no baroreba accountability committees za parliament yenda kusheka eba kubuza nabo kuba kushitamo mukachiko ka parliament bari abaye mukambate n'ikibakoze mbweni hagere neriyo kushaga simba hakataho kansota fai umwami Kamagara mukahostinga National Environment Day mu president yish right kanuni kiruto mukekunda webaye bwana kanusho ibanda kari mutumukuraga simba bure gajo mukazo mukindi webaye bwana Paulo emikore ikino gire botakona rebo Kamagara abari ba Sky TV mwena mugeni w'isafari ne yawasanga nimwe abayayiroka bakuto yabikutuyona mwena mazima garimbu National Days narisimikoro yihanga iriko munda yihanga nichukuru abane bebya UN chata ubundi tukubasa kutseme kwantu tujuguza arwego rwensi yona yabe anti-corruption day very international anti-corruption day so nobucha kwa kicho chukuru cyaba cyari cyazaguriziye mu rusanga ntibashye cyinsi yona kwashika kumukumanga g'abazungu bari wo mucyara ubwiro bwo munsi kuyabe nabona bonesibwa basayininga MOU amahanga gaga up countries agaga kunuya agikizinga cha Africa continent naho bajoyininga basayininga chata kujya batange kwempoweringa abacyara konko bugaye bw'abacyara ubwirobwe ni simo president Museveni kumo Rwanda cyanana na mukaga bakabutari inyuma akuba mini akatariki z'abacyara ngo biza meza batange ba planning baza planning port family abatenyi mu mbiyungu batukora misa mwenanga abamubakiye muri alfo bafa bagumuro mbabazi so amini niwa by then ihanga Uganda wasina zerafi stoko n'umwandi ncuke akwazura kandi asekere economy yaga ya Uganda so president okujangwa rehabilitating economy na nuko yango habeho empowerment mu 10 points program zeyinkenjugo zikumizo kutebekana siyanga hayizamna kujangwa atebekana sihanga akwempoweringa abacyara kozo mucyara wa Uganda akabaru ko bimununga kandi teko bimununga omucyara yaba entitled kutandika kushoma president nangwa yareba na these private universities bateka 1.5 points bazongerera mwana w'ubuki ayongera shoni abaho kwempoweringa abacyara umboyitwa arenas omucyara bamwempoweringe president yatankana RCs by then tukataka mu decentralization policy kutwaize kuyayize kwato wembezo kumurwana cyane na mukaga yatankana RCs resistance councils omucyara azakakirwa LC1 agumizemu yaramutishkumara aza amurka agumizemu azagumbura nubo ba district councilors bakwatanke gumbura ibyo bazigita omucyara zibikira district echo president yashikora empowering omucyara nicokora yana nico chikuri cyazagurizi bwo murusanga izo uko mukoro buyanga konke kibuzo kiringu omuntu wasanga omunya Uganda yagisanga akaganyurwa muki omutebekana sa program bwana Paulo taro cyo nushikine side endizo kiteka kuba kine side endizo omulingo gona eje mikoro ya National Days
I have always been telling you that the mafia humiliates you up to the bone. Maro na kurya n'umusokora kuguramu usigaze ikinyama. Mafia. No, na kapeza kuya umusokoro usigaze ikinyama. Ato usigaza rufu yawe. So in a middleman abeselection program za government no gukora president interventions nyingi munonga kugira ngo ihagarije hirya ika by 2040 tube twarebere gukora n'umuntu wapusa yafunentas. Middlemen bayisere ko mu ministries bayisere ko mu institutions za government mikoro yihanga bagirya hagati safari me yango wasanga nabasa kubatakumanya nabo babimbagabura nangwa na budget nuba ko bamutireho asitamireho na planning ine bandiso na baradisi na bayi bine mafia middlemen akayarje Kampala o ministry yagenda kambikiraho umurikiko noza ku mission mukono safara tanzo mukono atwine program irje Kampala kasika mwanya kano gwanje venu kane yanje kanye kumebizu bya twine program yituje na ministry yagenda twine program koze nati yakufutana kahunga ke y'umuringo konka package kiyaho ba middlemen nabo nibarengaho baza no mufu umukoro ya government yo kura mu state funerals bagiza hagati kugira ngo yarebe umukungu wa government yafu ngo yamusazi bamuyanga ryaferwa abena hereza services yanga we aguna arebe intasi yeye or foreigners akorogo banta middlemen nabo baryo program za government beseke no mufu nkatangara kuna rebero ferwo stinsa governor wihanga tumusine mutebere mazima abantu barakampara kugaye kuza kuzo kabaye ukuba yatebekana soko razikibwe ngo busera babuteka miliyoni 20 kandi umaje no busera bwentere miliyoni 20 obusera bwo no kuyumpoti ngo kabuye America kijo mu mini ona toka mu kirinjo bujuma bwarengana ebyinzara bya miliyoni 3 rabere ibe munywani wanje Paulo ebyinzara bya miliyoni 3 ore banguya yaba biza kirigire mboge zukuza futega emboga one kiza cha sinji bibiri ora bibya miliyoni 3 so twine middlemen besere cyane agati gato ejo kubera uganda Paulo umukoro gwanyu kama ukanyenda ngo mukorege tuyambe ku kutera to cyumugwato umukoro gumwagizire ka ejo kubanza ngibanda district tukafona umugisha cyo cyo international environment day nkihanga national environment day cyazamuzibwamu dusubibanda imyaka nkibiri tiyamabika by then nabe byumwishe umunyishenje umucara wazibona ribo Jovrin Kaisa cyo mukama which the minister byabagame we are minister by then that structure which the kazwenje ari chairman C5 umwami hape manja district speaker na district councillors konkanye ndakugambira ngo ibayemba planning ja umukoro go kugura atebekansiwe district councillors were excluded bakaba tari ya planning board na cycles zo mukoro ukota kuruba only district councillor nkarana basindike papara invitation letters ngbatweta mukoro tokumanya okuba planning jire tokumanya kubigenzere catering groups zabo bamanya kuba bebintu umuntu basaidiringa nabo catering group yetarga Kampala iwo akuno basaidiringa ni mu district ngo mursanga ubuntu bayinda kweta catering ya Kampala uwo mursanga catering group ya wabayinda kujezo murumo million bakujangu million zinichenana budget iwo tumenza kweza million za ushatu nawo mukaza ashemberwa wa catering group atanacara batira million zabo nkangaga ni 5 bamafia bagaka Kampala tensi mbargana zo Kampala ziwa million ngachenda ni 5 so omunyibando kuyaganyirwa mu mucocu kurecho nyumwenga kuronda because na n'umutoku president yabiro muri yibanda azayitoka integrated gukoma ati insense yo mukorwa national environment day n'umutoku babira activity yabere main gonga na gukafu ngenda kwekora mu murumo ngende ndode otarinkani nyekore mu murumo nze kore umutogwe ngo byari umusyaka because ngo president chikabeshwaro ati ize saja kaja tumutukundagira guringa kabire bijuma by'imyende byatangiye kwanda konka tukuru kuwabuza kurebuza ico no taro because government ebire kujya mu byomwe okuyara bono kokwe kabetemera chine kakwati okay so bwana Paulo twine kizu because wano era ngo muyanga ya omuyanga ya Tanzania omuchara President Samia Suluhu Hassan atuwe Uganda tukukommemoratinga anti corruption day anu mu Uganda
wiki yakozere akaruga yakwata sente zabe zizo kwizike cyo kikuru cyo gushomanguza no mu Uganda omuyangage yazidirectinga kuza ku imisi by'amagara hire sector care ko bimunonga haro parasi isombereza bwa magara mu Tanzania ezindi yazidirectinga mu mashomero ku boosting capacity y'amashomero owesti misaleki Dr. Pombe Magufuli mu yangali ya Tanzania ese mikoro ya National Independence Days esente zakazidirectinga muzangu dakuba akareba umuntu wabutosa entasya yeye ni depending argudurwa ruboni orugudu rwarutabonire abo kugura yo produce y'ebicori ebihimba ebitakuri ebitoke ntibaza kumusera gwe ngundo zabandi bo bafone mu cyangu wafirwa umuyingi iki yakoze ya directing senteze ngwe mikoro yihanga esentezo ze kutebekanisa feeder roads na central roads na district roads yanga kuri ngundo zamutindo so rebangu ye any organization bwana Paulo yeta setting priorities ni nyangara ifuna started gwese eguna na awihanga atu wala middlemen baryo mbitongore bya government ngaywara yo Uganda Revenue Authority middlemen bakambikiremo mu state house ko mu ndomo harumba middlemen ngo kuza kusaza bimjeroti bakusanya akoto kubasa kutito muhanda go gakahunga ninga gukurya kakwicaza no so twinexizo president no bwati on corruption centers nyinji munonga no bwati ya corruption units nyinji munonga nyoni ndeba rango mwe yateshumira akicara ntubasa kuganjoka akonti imichonji ngo kujya gucyonje rwasa abatunga ebare munongo bamukamagara ebyo nanye nangu meya ahurikize eyitkurga yanaza kuzumuke agiye nama kugaragara yamara tubu kubanza zaziyeshe ko tuzo kubanza hariho story y'inyuma y'icyono tureka kwisi hakantu kamwe Paulo bakatukora amezi president arakuza kwije bamutega akananka ko kwigura hamizi gataro kuyargireho mukasheshi ni barere babere batireho bari ku Elias ayiningireho bagenda nari ababire baresere barutwara so obushumo burukurwa ahirguru kwizo mu ruko government no yijuka na tapu bakaji na tapu ngo bakaronkinga amezi gataro amezi ago barugaronkinga ni barere yaho bakagenda naryo terasigayireho ako bantu bagenda bagubana barakoze sabatyo batahanda barteka handi ushanga takirwa arihinduka akababaye okay meya omutriga yitwa abantu bagira ngo tsini kitwatunzire bamwe nkwito tsini kitwarebere ngo tukaza kubuza ibintu busora bitoza kutware babutubingiza wanoberebera ikirunge bitebuga mu ya Paul konke kindi or host meya omukoro gukirogwija sanga mu town yawo town yituteka ngo ne mu town izukire kubabeze omurigureta kiruhura yona yukirwa kuba meya wayo watayisa omukoro gukunde bekiranka muhango Uganda yona yasibo wawe tujaguze ikiro cyo mukazi ko ka Uganda yone kasibo watayisa umukuru wihanga nambeje in fact ko ine president o ine vice o ine prime minister o ine speaker of parliament ifinga nakaja ko ine government so mwame yakurgira bwa byabyo nicyo mutane cyo wako watungira umukoro futana byabo niki ebisiri ko bwabwe no mukoro gunebiya kandi den tubone kwija kuzakosho number 2 ikitwakora konko mukuru kagenda guta ebare umutebekansa amusasere nakirebwamo konkati y'umukorere yanjye amahanda yiri mukajyamo konka n'abashimirwa ebare no kunyeto man Paul icyo kubanza umukoro umutugo kigambo mukatumki nicyo cyatereta hatwe umukoro nebaho konka abantu becyanga numuganyurwa muki tinkutana n'abagambi ababagamba bagezo bani konka buri kibi kine ikintu cyacyo ecyo nkingi cyacyo icyo kubanza kuno yagugu umukoro utugura wiresanga hato nyuma natanga kutunga mu mutakuza kunyeta TV ubwo tomugisha tana gutunga numurebe ibintu kugenda ntuyiha mbora ko kamutakuyetegereza so okubame yabasanga cyari kuretera kunteka teka focusinga yo cameras focusinga yo kamera kugira ngo nanyingire cye nagamba aha cyabiro
icyo ni kimwe icya kabiri nanyenda kuzo mu background kake tugamba ikigambo cya decentralization okuhereza byanga amani kwekorera imirimo yabo abo mwe bantu bagera bageze banjye ngo nikigenda nikirga hampapara no mukanwa kirga ikorgamo abo kuba hati ate sentence tushoroza local revenue nizabanza bazha transport bazitwara Kampala bayija baziretera aho bari kwendera kitarigira program yanyu ya budget yanyu decentralization hata mpaho akasinja kutwabitwine tukaba tukozesa local revenue yitu ombiragire ba twire 20% bakansara batunga allowance kandi zo nizinga he mitware shate mitware hata na union decentralization ate ikigambo mukano tyaza kurigamo mwana byamungiza kurigamo papa mbona hati ito tukaganyurwa muki icyo kubanza nyoka gira urukiko rwo kuba twatwinde committees ibiri bageta NOC na DOC National Organizing Committee na District Organizing Committee hati District Organizing Committee bakanyeta umurundo gwo kubanza aho kugira ngo bakanwe na gutorane emyanya bakareta emyanyesha bakareta Kashongi bareta Nshwere na Sanga advance team zeja zarambere bishayibi hati to bakanu batweta mutugambirira emyanya yitu tukonvisinge DOC District Organizing Committee ubwo mushobo natungire kuzo meeting nazo meeting nabashaba bagenzi banje bariho ngo mukoro tukorere sana gwagera mu hazamu ubutekereza abamwe bakunda Nshwere in fact Nshwere ya taking over umukoro gwabo ngo kuzashwere nunabirika niba heza abanze kutweta zikatweta niba heza abanze kutweta zikatweta Nshwere twabirigamo kwana bure y'ibronka mukaga ninga mushanga president yayanga iki yayangire nija kwese muyombuzi yagati n'umukoro baguje gukuza cy'uruhu mushazirimo sangana Nshwere niwe niza kuzasha sanga nyuma bakuza kwe abakwenda kuzashwere muze ko kanyo niza kayi niza sanga ya big state bagamba bingi security ekishara oro ajya security ninye kura security mwamutankumire ninye kumwe ekishara nyonka rwanda umuca umuizi namuizi ningaza mwene yayanga yabari so kugwagire kwija gwija uyogo kupapati konka omurikiko rwitu rwo kubanza bakategera ngo National Organizing Committee neza kore bindi byona konka teguza gukora ibintu bibiri teguza kugaburira abantu district ngera abagabura omukoro kutaha karenda kumara emyaka engahe kutaha karenda gwini na budget yawe bajya ngwito turonde byukuri district iyo namba kabiri district ebe niyo yaboneze mhanda district yagabwe obsente obuyabereye yabuteyire Nshwere hata mukoro gwahinduka bwagarika nkahi sanga hatabaho okunugwa Nshwere kayatire ikime I don't know ndenda gire bakatereza Nshwere niza kuza Nshwere ndi iki cyipsi yawe agire ikigambo okutereza okay hati kutoyisha sanga emukoro yona yahiyememberwa kawo akanyeta na town clerk na tuyamu na utenda mashtagu kutomta omutrakta na terra MP bantu mushi kamtiro mukoro kamutakwenda gutebeka nsi atkawo bamuhire miliyoni 10 kurga Kampala 10 million 10 million zazo mutrakta mashta omukutebeka nsi kishayi obuguto esente zagenda zita wow kawu ya toro twaronda yabara ahamanyo
miliyoni 10 zonogera ngo ikazamo. I don't know. Kakwesa gita yayegura. Ndiko ndakwacyuza ngo umuntu wenda ngamba ko ni cyo kucyabere cy'ihurire. Hatika uyabura yanga ka district. Hatuba MPWja. Nyowe honorable Kajwenge, honorable Juvans. Bakareta tent no kumara zitakumara. Bapanse zindo msenteze. Juvans ya miliyoni, Kajwenge ya mtwara 5, Nzere ya mtwara 2 na mtwara 2. Personal money this time. Kwenda omukoro ukagire kishani. Okay. Baganyirwa mu cyo icyo kubanza uko bakwita kujaguza impurura mu bugabe banyebiye mu bugabe tiko ni ndio mu kujaguza okujaguza ekiro cyenki cyabakazi abo kwabo bugabe bwabo cyo kubanza zimwe aba kujaguza n'ababo bahire ninga n'ababo bahire aho ariko kujaguza bona ne begeita hamwe aho kikorwa cye cyagize cyabiro hato kujaguza harimo kuriya no kunywa two kujaguza kuba noza guzo ryonyo ecyo kubanza government ya rwagati yayisharo kugaburira abantu kauna RDC bato isenimi twaza Paulo nompa yakanimi hatutukabunda nini 20 kurugomba ntatari muri siringiga eki district yakoze ekikawe yakoze yabana yakoze no mushago ye yabazabizi liste za government akataho transport yo kuzireta kuzisiti asanga kuibaga twatunga bateke bana babiri bakarga district ubwo wakirura no mweta ine ishazi something kakiremba na Maria warshire no witinyujuni batomwe umtekyo omu hato musete zito zitwarunda ine ziri ya miliyoni emwe n'mutwaro 9 ninga miliyoni 2 nanye napangise bidara ebyo muntu weitu umutabuni icyo nacyo twakiganyurwamo nuri yo muteki hataho abantu babiri omuteki okuganyurwa atya kuganyurwa sofa babiri babiri omwanya june yateka no mwana asimwe ka Mungu twapangise bidara bye n'entebe bashatu bashoza abashatu bashoza bana bakashoza nzeyire honore ukajwenge Jovansi na meya wasanga town council mwashoze zanyu bashoze personal money din hari yababiri mwene aho noje kukibarimo abashombe kibaro yatwa cyo kintu ndi barakore eitwafu noje kumpa ansa konka ecyo kubanza izoberyo kamera zikasibasanga aba batakumanya sanga kuko mwababara vice president speaker n'abantu ba ministers sanga bakagimanya bamanya ngo ni existing ero kandi basa postinga emikoro yiha icyo tukakigonyerwa icya kabiri hotel weight bwarogezi weight wona bukayijura complete la dorso kuko abanyibanda bagamba bishembabire bagamba obunyama bukagenda kuko wabireba konko mukoro tukashemeza abantu bona haba complaining of course abo kwa noshanga nani nyenda kubyamaneja ndire nabyambe bikuye byandi batoyo tebe bikubenge tarabiri ogwo wamashita tavuabe nanda kurunga abantu bakija bende ebihire kubitakahi so no mubuto gwe tukatune ndakora umuto bageta sanga si kati kitero budget omukoteje kuza kwije ate nabo bakushara atwaganywa ate nambwe ntwisha kutunga ko sente kutahana so really nkihanga ihanga tariganywa mukoreje koko abantu nkihanga abo isi usasere ho kake ogo ija kujaguza yargaye ogwo muntu mwampakuro mwamusafari oija kujaguza yeija kujaguza ki in fact ahaba rwija ngo bakatunga ka cyamushana ogwo no kujaguza arho rwija yargaye irwaro yaburo rujumu
yagenda amahiro munana hekera umwana inenenda tayine nakayito bigere wasangaho ubujumahiro warotaro washangaho n'umushaka urugamba kubi noza kujaguza aha isomero washanga abana mwina abana 10 mwina bashomesa 8 noza kujaguza kono kujaguza aha mwine nguto eyimkusibana mutsindikiraho ebyo kurya byanyu nibyataka aha mwe nguto mbi munoza kujaguza isi ekigambo kujaguza kine sauce iwo ija kujaguza niwoha abo tokwasa kwijo mu rufungo ija tokwasa kwijo kabure mbaza iwaro okijo kabura imbuto yo korabamo okijo kashanga abana babone bashondoro mu kitu batenye na katebe bashitamo mu itaka ngwiwe noza kujaguza biro munani so okujaguza ngenda twikiriza ningu egine mukoro eyitukuzaho kureba TV kuko kureba hati nemukoro yihanga kokati mukoro yibyanga uko ibyanga byose yabisasire bitubasa karere ngo kujaguza so no kugenda nebigere noza kujaguza motoka exactly kubugarana urubatse bigere konga noza kujaguriza imotoka ati imotoka igitakureta yo bagita Sky TV rakari abantu program ko kashaka buzo kamwe Paulo wa meya taro sente zone za central government imwe zimwarebireho umunanka ni kan tureba ngo bakatekaho miliyoni biliyoni mwana miliyoni 2 zo kuzaguza umukoro gw'abakazi hateze sente nazburana yu Sky TV rakari abantu omurikiko sasa rokache omwa Paulo omurikiko ba district niwo no kunyeta ninya bayitsire nyinga akatari mu district kasara akatari mu chairman mugenzi wanje bakanyetanye kabo kugira ngo umukoro nguza ku aze ku defendinga sanga so budget ina hurire nkaterera honorable Johnson bishika tractor kazayemera kawo kariya kanayishirika kazo kutumira azo kutumira kamati omushira tumwelese atkampara hire miliyoni 10 zonabora ati miliyoni emwe ninjura sabyabuka tikine kamagara studios kine bame jumba jonani tikine ambishire twine na meya wasanga tabona gazo ega tumure okake ibyo tyambuka tikiriya panzaga n'ibintu bibi akaryo kushajagire twata a UPE umame yabeno kitekateka onsagamba UPE neza ko nisima kama kuyebeneta ruwa katanuru nsako gikwata okayiturebe UPE Universal Primary Education namazima ekitwabentweda igendero mu UPE kikakitunga twatayitungire ningaye ibintu yashobire twatwakitungire tukatunga ki then turebere ka tumure okakitumya twisi nsako tyamkumida kiganke muno takarga Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka otaferwa program y'omukozi buli rwakana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyetokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu
Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabere yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shimba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 chenda ni 2 kinana ni 2 ananishatu ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Shaha gatano shaha munana shaha ikumizo mwawa not kwanta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shaha ikumizo mwawa zyo hanuya aha Sky TV iraka lyabantu is the boy king Madonna Cubs baby bam 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 Ekigunda cha Sky TV Simbozi ndala wabula kujja kwa ekigunda cha Sky TV. Sky TV egabudde munange jangu mwana tukibere mu fena kina kintu kyaffe munange okuyingira mutwalo ogumu mwana gwa muntu owansi okitegeera tunyumirwa kuva ku makya mpaka budde bokejenge gwe jangu mwana tukibere monze ize dio mwishikatwa nange mwenyini ngera verayo mwana twesangayo tukigunde n'abayimbi nkuyanja mwana okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 chenda ni 2 kinana ni 2 ananishatu Ekigunda cha Sky TV Otakafero ekigunda biro mushanju byo kwakana 2023 tuza kubantu kuhereza na rukundo kuruga family ya Sky TV na no muhereza wa Olivia Kamsime niza kubandiyo otaburaho okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 chenda ni 2 kinana ni 2 ananishatu Ekigunda cha Sky TV Yes, and is a boy king, the Western king. Lunchtime request show Sky TV na mnywani wanje Donna Cubs baby tubeta ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana Good Friday a University in hano mureme bambara muje tucyankaranye tutongoza TV yitu mwana Donna Cubs noza kubodi officially ninza ko ndondikiriye naza kuba habeshongozi vinje mnongo tebiro ngitimi ya Sky Television nza kuba turiho live kiriya
team ya Radio 5 mu Rembo Shere nza kubaturu mwanya butere ebyasigara ijo byerebere wewe okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nsitahamo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikushiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 3 Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu ndokiri kandi mari kwijando cheka just no ngo oveno tumanyangu ngo oveno tumanyangu byare ya toto yitwa gari ya kunya binjo nabo cyo najya mu kaso message zanyu then turebe urajya ngo the program has been okay aha nabo live ankiria ubuno mutatandika na tutatandika muri Rugomba hagati live ankiria na Rugomba straight na bari mu program yo kukunda urajati mu Masindi ngo ndeba yari mnonga ukunda program no kugireba aha ubwo najati kanso George Mwebegire ariyo nareba program eji kandi ari Kampala mbebare mnonga audience mutsinka messages ikito kitunza ko shoma aronshonga yo now jumba kwantu bomba mbege shonga yemkoro tukatereza ki abo kweje mkoro nko kamagara gamba emwere gazete ya UN chata tukagihindura ecyakabi nikitwitsa kitwimka tukajya mu checking yo mukaza hiyashika hayinoki no kugendese bigere no takubasana kuzarra mu irwaro konka katuro ndizo barmo mwaka twebuze kivuze cyo kugira ngo mukazi yashikaye izo bere tujutiye ne yebuze mukazi wahi wa muhitya yebuze muhara wahi wa muhitya erizo barmo ryo kwijutiya turi kwihota inenge ito turi utakora kuza kungani turetero kwechekinga tubuze utayinenge ito ahabwenge agamazo bano twakwataga yindi ngaro twagayo kigiro kumukureba konka tukatereza ki Hechitwine kutereza umwami Pahuro ninge bindi byakorushobe ibiwa kuteka tebe tinkapitsagaye system yo shobiri kundu kubaninga ama system kor kubori yo novuge gar ningo ryari piki orujegere rwayo no rubaru rumwe konka ndugumana rwetorora hekiri kubansa ngo bunu mugwago nugubagura umuhango buri district tuyine horchiko rw'abakazi uruturkweta women council ya district hero abacyara mwenda kuturkuza international level buri district ne leta bakazabo bona mwenda bakora council y'abakazi mbere ndishemba bure buri district bagihire miliyoni 3 ngubwa nyuma yo kuruga runako rwa International Women's Day buri district kore yo runako rw'abakazi niko kiromwe ambisafari miliyoni 3 nambwe nishemba buri women MP wayo omucyara merebe gumisa pastor wo mukora gufiro we yomuka guriyo rwa 5 ko shanchakare tugugira district habiri arho butikirizana kawa kiresero mudeke ntungiro mushanaga wangera mu deke ya chairman Nkaro nabagira ngo sentezo zine kubana zitungwa women MP minister honorable minister Anifa Kawoye nagira sentezo mutakazi muhereza ogo mukora gutwiro we deke yabuza kawo sentezo noza kujizurota abo kubogo mukoro yagutwara we nkomunti yagureta district ayesira abakazi bonka ba councillors ba district abakazi tarmu mushija ekiri kumanisa mu system yitu yona so birumwe na miliyoni 3 mukora guta district miliyoni 3 ayete sembaburi abashiboka babanyire miliyoni 10 ihanga ryona abasana kumanisa mu
eshatu bakazihakaho bakazihereza district bakazihereza kawo miliyoni 10 ziriye zihanga ryona barakumanga ngo ihanga ryona risanga hati ni tuyishemba buri wakwata miliyoni 3 umukazo kamuhereza miliyoni 3 ukamugambira ngo ayijeho ekiro mayisangu ha miliyoni 3 nuza kuzibudget ingiro ureteho tente no butebe tente 10 na no butebe 10 ejo miliyoni 1 ureteho ibyoma bya miliyoni 1 umukoro nugubagwa bagambireho bashitamo mu butebe ubagambira abwencho mukazi aryo mukazi abwencho mushira ryo mukija nango katungiraho no muco mukazi omugambiro tumwe no mukazi tashwera mukazi mugenzi wo mushira tukushwera mushija mugenzi wabo kubata nebisiyaga nabyo bire byingi nindi abantu babihunamire tubarikwenda kubigambaho konka ekikuru munongo muri yecho bwana Paulo system yihanga mere begumusa omukoro guryo gweyo rwakatano koshanye ncyakare nanywanye sereniza kubandi abashija bari tabesire abo kuba abashija bo barakwetengwayo naza kubari yabakazibonga konka umuringo gona district mbere ndiyo nindeba ijo district ya Mbendeka ekaguya Mbendo mutawuni yakuruza orukuza kuri yankakibare konka abakazi kubagireyo women MP bamuhezezo miliyoni 3 nuwe yakwazira izindi sente zeye hakaba nizo yatekamo ekiko mayisangu meya nko kuyagamba nituzaguza konka ntuzaguze ibintu bitaro ntuzaguze ibintu umuntu kuba nozaguza ukabura kurya ukabura kunywa ukabura ukazaguruze motoke yoti no katambuze bigere n'ubutara kuzaguza obviously niyo ninteka ngo system yona ya government yitu ya NRM irizo abana ndiyo nintambura mu motoka umuntu umwe yaneba ngo kujurira ati eje sategeti NRM timo mutizo bworo namugira ntabishana nyo kavuire no bwori no roboro ngwito nito tubisize konka system yona kurga ahacaro hariho rikikorwa bakazi kuzamuruka hariho rikikorwa bakazi kuza district hariho rikikorwa bakazi kuza international level hariho rikikorwa bakazi hatero rikikorwa bakazi orwona no shanga omunteka nkameyo kuyatugambira kuba besira district obviously buto barabesire konko yoroza kujaguriza abakazi muno bere kubugabe bwabo tuwabanyota nangwa abakazi billion eje yibatwereza sanga billion miliyoni 12 iziri kuza kora mikorogo oyiriwe za transport zabo aba kama ne motoka zabo katwate bunangwa miliyoni 3 tuzereza abakazi basanga bateka baronde mwa barayishongore baronde mwa barazinda abantu bashemera uwo mukoro gwabo konke byona tuwabikora kuyaho waje tunakwata miliyoni 10 bakora ubuguto tuze hata mwaza yo kuza gukora ki okongera no sasa mwa Paulo kuna abagurize ito katunjuro muci noreba ihanga umukoro no wasaga gutom district ndijo ya kandi wasaga gutom mwanya bone konka mwanya kuza kiraje manyisa ngo imvura yagwaho aha wengi mutakureka neito tukaparticipatinga fure omukoganizinga angurugu ivonoga no mukigaza ngo mukoro ndo gwihanga yes no gwihanga ko gashaka wengi ito tukaparticipatinga ahubwo ngo umuntu umwe bonka omyaka yona kwihanimba bo twatunga cyasi yo kugereta aha bwite mutakutereka abana bayito abakazi bayito abateki bayito ntabwo ngwihangwihore ngo you are selfish ngo tuzakorera mu hotel gawe ngo tuzakurya chapati za kumana mugamba nuho twakomera aho nuho bakire Paulo ndukumaririza ijo musandi berezihwiri tube twino mukoro tuguri international konka gubirego ryo muri Sembabure district omukoro gwengari gwentu kuza kujo mukoro gwentu bakija district bajya ngo mukoro gwentu haguturira nugubaho entuhara bajara byakubi nekiyo nkihanga bagambe bwambo byingi nahora bashemeze twaza intu za mukoro gwentu twakora kashambya primary school umuriye bitakuri babire nibakoro mu rwengo nibenda kugazetinga entuhango bagereze kitinisa cyamani nyebuza bosho bagereze kitinisa eceturana cyo yeri ya sente yeri ya berera yanga teka kimanyaga nibaza kugicereza nekunda koga kutwashyireho cyantinise bwana Paulo ece cyo rugamba hwece cye mikoro ntigitunga buci nkabura nagira boba bakashikaho bateka bagira ngo utekatekire ukurisa abantu 500 nibaza kurya banywe buri muntu wamutekatekira umuntu wa 10 kutwashyireho akatariho na mizigo kunywa
sente zona zikaza ryo mu budget batekatekire buri muntu ubu bese bagire kada bagana 5 buri yo mu transport yemitwaro mu kaga tarho no mu watungira hono rwigana ezo sente zihanga bateka bagira ngo tuzakoza abanyamahurire 30 twera ngo kintu kibe cyamani bakinjana bana ni ministry ya nakani ya tourism hey bagira ngo tuzakoza abanyamahurire 30 kintu tuzakwakiriye jamani bakinjana abantu bana nabo babiha Kampala omurishe babo tibarahiye n'umunyamahurire no ubu bakoze isi bagira ngo batkora budget ekeri ya miliyoni rukaga orukura ebyo bira district ya tweta ya teko mu motoka twagenda aha district hanga hari kureba n'ingamba ndiyo mushawo mu kurustaye wo murokore bakahereza abantu bana transport bana omwe babiri bashatu bana bakahereza chairman mtwari 10 bahereza kawe mtwari 10 bahereza office ya RDC mtwari 10 bahereza na vice chairman mtwari 10 ni mtwari 20 abandi bona tarho warebere nangwa nempeke yo muceri ngwagiri tarho warebere nechupa ya mizi ngwagiri wabira ryo mugenyi mukuru akari minister wa tourism yajwekera horare banifa kawo ya minister yakaho yagamba umukoro bagujaguza bakwata umuhanda bagaruka yo Kampala ko kamiliyoni zarenzire ngo yumukagiriba nduha yumukagiriba bakatwereka cyane cyayo so emikoreji pahuro neba ho konka bar kugitunga mu bagitunga mu barya banywa abashemerwa ihanga ruguma nko kuri mbe ni ihanga rugeyo dutereze nteka yo nanko kweri barebo kamagara dukoreke Paulo omuyango mutwatshine abazanza bari kunywa katunda kabarwire aza kasesuriza kureba mu rwire ngo muweta ine man ngo kunywa twindikiza cyamo munonga omunyabwenge omwe mujanja bari ranywa katunda ko mu rwire aza kuwavuzo tsaso mu rwire yakayo mu rwire ryo ndaho nderiso apana nambuga matadina katunda bari bakanywira bazanza atandangwa taine man gona te tachini akatunda ko kamibwo nyamazo nakayoga ti yakarabyaho namate yagarabyo so yanga tuyindubuzo so omnyabwenge omwe mwihanga ryawe hili akagera ngo when the bed shakes away that means marriage is at peace why stand chatengeta kunyinshi manisa ngo bishoye by'umuteka mwena bari ba Sky TV mwahura abantu basanga abashaka ko bayitereye nkunga bakazaguza ubushoda bwabo babwirukanzya meya wa muhura bakajya mu district ibintu yaribera abacara ibintu yaribera abagenyi bakuru diplomats barage Kampala officials on ministries n'abantu oyizuke ministry yagenda niye kubeniye kwata sente zona nkezo zone kaziteka nkai ikaziteko mbacha mu district ngo kujya kwa plani baida umuntu kujya ngo alisa abantu manu ko mukoro echo nekinte kigumankanire cyo munyoni insima abantu mu district ya Kiruhura abagize kweteka ibikore byanyu ente bitoke oburo makarwana mwe bari munonga abuje umutima gwa patriots mukunde nsiyani sinona munwano wanje Robert Rwakandare director wa political mobilization n'umuyanga kwa kuza kunga abantu abuje umutima gwo kuhereza ofisi yawe ni cyangwa kiyakwa so ba midrome no mu state house ntubashaba timu president omukono gwaize kukozesa anaya investment kola mu yarwana sabanta akwibiro bikuru bigwe mbwa mwese waba noreba ihanga rya Uganda ibanze twina heri ihanga foreign debt bwana Paulo Chumani twinibanza rya mani bakujangu omyaka ngai bari netano dubutwa tudurinje oiro za hoyo manaza abanyoro ngai omusomo ibanze ibintu basubutiza kuraka kusasoro kunkano oreba economy message to constrained intebe z'ubukonsuiti neza mara mnonga up to now tukine challenges z'abantu abukurye sentezo kandi bukumanga twingibanza byo rijyana ekindi government ekaeta 1995 twice akora constitution akabaho ikintu cha decentralization policy obuhereza babuye kunuya Kampala babusubiye babusiye umuntu wabutoza sanga ncoko yata misanga town council Kiruhura town board ninga town council zibanda za tongo by then tuwazi gwetambarara ero musinjo district Kiruhura ibanda irugweta bushengi zabo izuzitaro kunkazabo kunka ho kwazo wariba mu central government zifandingire yazezo tono mass powers na authority bwana Paulo no gukorebero bwo butaka chaza gurizibwa rurengo rwiyango musango kunka zoroko government si insensi yazo ya decentralization yaza kurebwete zoroko government zine capacity yo kuzirebera wa muro mucyara ugo wasemba buri ngo atiriyo mukaye
yakusitama n'abana be n'umusiza weye batere ngoma uno n'engarabi bazavuze cyo cikuru miliyoni 3 abatekereho ba yabatekera akayetsera igyumba rayugo jumba ndakuza ko munyamahore kara gifite ngo nuko kwatari tine cyakoro mushaka akubaja obutichiriza nabwe kuzukitivu yasemba buri nabwo nganche manisa mwinde chikumanisa kinaba yembenda kufitira sente zo nkempungu MP yo mucyaya yaje ona sedisuti yanje egenene kunkumura sikata abantu barimo kuzaguze cyo cikuru kanchi to mu mbuga yanje nyine compound impango abantu bazaguze bati nyeteho meya ninga bacara ba district councils nkaba azaguze cyo cikuru oreba ngo district local government zitayirwe ka ukumi naye kandi chomba district no muri yo mutebe kanse cyo cikuru nkeche musoliciting funds kujya mu mebo wa pamito guyaherezo guyaheza mu kitebe kanse sente mbazitira nk'impungu miliyoni 20 uyebuza bakuzira iki kikubura konko muri yechi nyowe abacara namazima barabo mu ministry y'abakampara bebe kure muza state kabagende bibe emikuru yihanga bajijibisi no manyo mutebe kanisa program bwana Paulo emikome mibi ya mutere ekajidibi bakajukoma kubi yade bayagoma katari ebiro bikurebi nebiro bikure byine incense ya mani munonga amugasugo kubuturo mucyara nangwa n'abantu mu business community ganirwamo bakafunamo nangwa n'abantu bakageba yega bakaba transform dio muri bizabo government ya national karinda babakoze umurimo konka abantu abagabuzi abuko batebekanise mikorejo noreba ngo nubukizo so government sebekwa ne checking aharyabo akandi baba cyara no tureba women's day sente nabazitiyanke mpungu nabazirya abakampani bizane benda mu disute barebere kandi yo kubendeta sente kwa kwataraho ni challenge sima baba cyara bari kugezaho ko empowering abacyara bagenzi babo yakujangwa ro women council zo buciko mwenda obukustama abacyara disute women leagues obukiko akachiko kabantu mwenda obukiko bo bugeze butakwe empowering abacyara bagenzi babo abatari ya women league ya district boba baziko batempa obukiko bayambeke ninga bari yarawezi aho no kusime wo mucyara wona rero gen famesi akwizoka hura ebirango byeya mikutu etariye mwene mwe ready 5 nendize mikutu abacyara ngo abapakira ba women councils na league zabo na district red councils abatwari sanga micyara ya amikoro yihanga yabacyara yakwato musawe wamura Jovans ngo akatamusente me owistinsa wona rebo kazoji yatamusente bakwato munshawo yabo oreba ngo omucyara ari empowered financial wagiza yuwaka reba kangu watamama n'abacyara baruvuruna ribo obahwe omucyara izo mucyara wona ribo ndina muserebende no manyi den omuntu yaryo na organization inkejo mu district inkeje yanyi yacurura kuja etambure nangweze na hebi ya district usable parts zingwazereza abana bo buki akobana bo buki bwana meya bamwe batoroka mu mashomero akoreba ubundi yagire ibintu byamushoro atoroka mu mashomero abari otuza komuka tunyo mama na tatisho menavuga mu bazumba bar konko muntu yarya ngo yakweta usable parts zizo kose bwa mezi nkasha tuningana no basa kujoze gumeno ugikozesa omuntu ako nana empowering abacha ekiyo nkitense bwana Paulo nicyo nabari ba Sky TV politics kurete kintu Paulo ngoko wabe wasazi hemijero tingende LC5 kutambira bacurwa ango Paulo katache ngeje npe yako bajara sangumo bazweta une yachi mu muchondoze kasi wachondoza Paulo no fache nawo manyari environmental protection yareba mwazo mu utkordo yababyareme ekintu cyona bachipolitizing abachitam politics konko muntu akaba nageze onyo kwimusyo mucyara mugenzi kugira wiyasya ntubantu musimu yabaye no honore bambiki tukuriki omwami Paulo tukoreki nyoni ngira ngo nabandi nyo owabo eje mukoronerwa ebiro bikuru mbugumaho ngoko biri yo mukarenda konka buri kiro kikore kikumanyisa ihanga rigire kiri yakorera abantu kutarukuza kurya no kunywa kibagamba no kwa speech no kuvuga motoka zamani no kunywa amashita omwami Paulo hate kube kuri yo ku celebrating ekiro cy'abakazi omunsi yona konka kuronogera ngo nkamarwaro government distributing mama kits mu ihanga ryona abakazi abake omwami Safari no shoto we yagira ati ntaganyirwa mbaye nabahaye ubugabe ninga nababu bahire umukoro
gukubera gw'omugasho n'abahiro bugabe habo kuba nubo bakwija nubo bakwa speech nubo bakurya nubo bakunywa nubo abantu babarebana barra abakaza TV so nyo nashoberwa rero omwami Jona nogwa akagira ate kitakubasika hand hona ati nkibasiko muri Shembabwe mbone kitakubasika hand hona nikibasiko mu Uganda habo kuba nureba nk'ebintu abantu bakora uhura byakushobera omwami Paulo hata ko mucyara woman member of parliament omucyara begumza embuyo kuza kuteko wakatwara miliyoni 3 zikambarwa abo kuba nabo nabasa kushikayo n'umukoro guburo kubaho azikwata zihereza abakazi nka transport akoze sente za government azikoze politics na karu nyoni njyango cyakubera icyo mugasho yaba nayenda kuyamba abantu kamemba parliament wa district akwate sentezo ayongereho yanabasa yatakubasa agure ibyo abakazi bakubemba kozesa ko kuguyanagamba sanitary pads azigabo mu mashomero omwami Paul no bwakwata miliyoni 3 akagabo mu mashomero ga government rangwaga gomugomboreremo naba yakikora nahanda hakuzana abasakore ekindi tukoreki bito musho kana haba habereho mukoro oguba kweta national event emikoro ya district yoneye omukoro gwa district nugwija kukoraki nyogo obutabere turi mu international labor day kuyarigireho ngo district sezindi zaza ku celebrating labor day azowabe ariki hari icyo mwana Paul bo ariki nabi hati Sembabwe district omusensa se yahwereho tukatuye n'abakazo bani miliyoni mushanju ya abantu bona hamwe ni miliyoni 2 hati wanje tegereza abakazi bakabaranka miliyoni mushanju now abakazi miliyoni mushanju bazawabega umusambari bikure bya miliyoni 3 shanaraza ko kubahita kakuba ndiyo bari so omwami Paul nabakureba Sky TV ningira ngo ihangerine ku reforming nambo eno wareba nka budget y'emikoro as national events no hura wayenda kura omwami Kamagara yagira ngo twine national day, actually national date ibanja rihanga ebire bihoire na hato no kimanya omwami Paul ihangeni a trillion 42 izitwine mu budget hatu bariyomba proposing kujya trillion 45 tutukubasa kufandinga nangwa kota ya budget yihangari konka tukwate sente tuziza kashe ezo nazo nebishu habo kubana bo nibaziba noreba omukazi wo kubetukamya kaya lete kiteso ngo abantu abakwiba sente bagire kibabakora so president yayanga hato abantu aba mbe mbarekere kubara ibintu ba investing mu ihanga mureke babene bibe so ejo hine kikumanyisa mbona wiba ohekere no bano yorokera umwana ohekere so mwana Paul nkwendera nshongejo ekichemerire gukora ecyo kubanza emikoro national events bagume bakorere abantu abikikwataho kwere international labor day nke yabere Sembabwe barebe abana bakutwara heru ahabiyeyo nubabatwara mu muringoki barebe contracts ihanga rya Uganda tunje contract ndamhanga gaheru bamanye bakora tena barebe kibakuza gukora barebe companies ziri aho mu Uganda ezuko exploiting abantu zo twazikoraki bareba minimum wage ekitese cyaremere kurabaho bareba umuntu wahanse ashemere kuba natunga umushahara gwazinga barvaizinge barebe payers you earn abantu sente zitukubasharane zai barebe NSSF sente zibayibire bakamara so izoberi ya labor day tuyabe kushijuma yebi kuri ya rizo bari abakazi nkerebere risanga turebe abakazi omukazo wa hansi entasiya yene
utandikira mu ishuri yo mu ishomero utene cyo kukozesa ahanshonga zabo z'abacyara tumukorere ki abakaza bakuzara mama kids ziriyo here center tuzi here center threes hariyo ki kwerera environment nkayo wakamagara umwampawuro nkwendera barebe emiti enjura weza kehindike ebisharra bicuruho abantu kutwara ebisharra nk'abahingira omuceeri hariya wono za Kampala rukaya baine eki bakuyamba ihanga abatahire omu bisharra baine eki bakozire emiti kabagitemereyo bakagiheza deforestation kayabe y'amaani emiti twagibyara barebe emiti miliyoni egi niyo ebyeiru konka bireke kuzaaho omwami Paulo ekaba kabetemere ihanga buri omwe akashahura abanya-Uganda bakabura ekibaganira meya president akiyizira so twantuhendera kitwatungiye kitaratungire your last comment kunkana nyenda president ni kintu kimwe kitwakugira ngo iki tukakimuhiyamo gasanga uko itekatekiro utakugira ikiwiho mu president ebare Paulo atabebuza mu kubuza aho ikiganiro nendaga kandi kigambo tukora iki itwe naba itwe naba ningitwe ba abanyakambara bagenzire batureka ati tukore itwa abashomero itabatara abaye batara mbagiti ati bariya nemere yanyu bayitaye ati emuzeri turabaganira turi mu yangari turi no sindi ngenda kusimba president Museveni nabo kuri tusimba national distance imanyangu omutiryaha tuza kurara umutango no maho baza kuzibanda abandi obusinge buno yo ningera ngo ikibuzo tukora iki bimanyaho reje kukibuza noza kubuza n'orugamo mu atako wakwiraza ate ibinebtekate ate ibtekate ko bya ambikire byarengera byakora ki byajumba amagara wanjye agambire kuko n'ugamburu hato turyahitwe niyo nazo cyarasanga tawo kaso gishinga muri byari bibanda tugambura abakurira rendi kuko nabonye no buza gutukoreye niyo ni pamya gutanga umusirikare mbi wakakamanda serikali bona ni baru hatakamanda mu gihe cyo no isi national resistance movement tegera rufa isi ko kutandika kurwara bitaba batahombya aho the nearest clinic first aid uzayo panado biruko byane ndwara yongera uza health center kandi health center ushanga hati yiri ndumi no kugera na clinic yorigire atarfaro yatandika kufamanya ukirga health center bakuleta mbara ukikambara ugitana ko ntabwo masanga tukora iki you know president aine bintu byakora byo bwenge bwingi aino bwenge bwingi sanga tukamuganya mu myihangiro narumuganya for example akatwegesa okutabaganisa amata it is very important waza kukigendera okitegereza noshanga ngo nikire bindi byone ko kandi ukigambiro kandi byaye isi ekigenderwa cya president obusinge wa akana basa nyonya ture president nabone nyo kinta branding no shambe tukora kabitari ya program icyaba ya program no businge akabutrete ko kat contributing neito kurwana kugira ngo tongera nta businge ubu muri tukore iki
twakora okuziri ni ngureba nyoka bahugiso katwina mane birebye bya umukucondoza tukakine bishoro y'imuturu nacondoze gombo nanjye yasanga kandi giso wasanga ashanga ngo wowe gombora ari sente zkwingana zitubyo bikoduza nazi na kakora kakiri hakiri cyane ndiso ripota nagire umwaka gwaho ategereza action ya direta uwabe nibimpia bamkuza ya assistant kawo wahiriho report una uza kura hata mkamisha na ministry ubona rubumbu agiso kama turiyahampa omuntu omharimo ebintu bingi ariho nibibakutina kugamba ariho nibikutina kugamba nanye ndi omuntu konka obutubitina tutino so crisis after crisis crisis after crisis kizimbe cyangwa contract bakamuha miliyoni igana tiataho n'amabari sente za covid bazirundana tukareba accountability niba TV batoreka bagaka babicereka tukori tukori so nyoni yango cyokora ntija kumantureba tyo abo kuba first of all ushoborozo bwanjye niwe ndibanyetaro waroko iyo district cancer aho nari nakushemero bakama banje nabashemero abadiyampa icyo kwenda gukora noza kukikorera no haba umushango oyeshanga no yitorora bagara LC1 wakire Kampala bagara LC1 oshanga muno habero we gombora kawo wowe muriko we office messenger office tukoriki naho icyo gukora hacyo kwiyo nkomuntu niyo rerebera rangawo noni wakora ibindi niwo habwanye niwe system and the message no kufumura tokaza kufumura abo kuba cyaraba abarungi ihangari barbi mwene cyo gukora kibuza abagenzi ba new thinking neto kitwatunde dikeke kitwa meyo wasanga ngo no moyahanika ategeza kugera kwakira baka ene twatsigazenda kigasta ku stakurenga kai 15 zenda kinanye na mutuzi kwese ndo ambikire sutanikireho UPE accountability yayo ukagitaha mizani abana kushomera busha kwiha government yayo tam 7 ya movement gireti abana mwena muzayishomero bakatankana n'abana nshutu babiri kwahereze bajya ngo bana demonstration kubahereze bajya ngo ubuziri munana bana yes kwahereze bajya ngo mwena bona bashome so bana bona bagenda kwahereze government yakikiza ngo bona bashome mwene ukuruga ubu bona bashome tandika orwa katanu rwa kosha nyencha kare niza kwa yahiti myaka 25 serva jubiri well mizani yawe negipimeta yabara mu Paulo egin topic mpango konka wagere to mukaire kake azonyikirize ngisamarize ingende ecyo kubanza UPA kejo mwaka gwa 19 na mushanju hagarka haija actual region budgeta universal primary education okushoma okwebine bya hansi mwe nuko gacho kubanza mpaka cya mushanju actually hatubongereho na nasari okwa hansi bakihire cyo na konka nasari teka ningira hateriyo myaka nkena so mwa Paulo hagarka haija universal secondary education enyuma y'imyaka 8 mbwe nabana watandikira mu cyo kubanza kuyahereze cya mushanju bataho secondary kugumizamo umwaka gwe 12 na mushanju ukwezi kwa kabiri so
bona bashome eya secondary n'eya primary. So abana bagakora P7 pioneers ba UPE yes. Bagakora icyamushanju omwaka gw'2022 no yes. Ibirinamushanju batandika secondary. Okay. Mwana mwa Paulo kurga cyenda na mushanju kwisyenye nchakare actually myaka 25 yaho ireba kweta silver jubilee government ne celebrating ati mwene kintu kine bibi ne birungi ecyo kubanza UPE kuyizire na USE abo kuba byona nimba kwatarana n'ubona bashome ya secondary na ya primary habaho okuongera enrollment y'abana kuzaho ishomero kwiga amayisho. Ecya kabiri ecyabireho hari n'abazeyira babere batakwebasa nawo mwana we yiga amayisho yazaho ishomero nabasa kushoma ekipande y'ijambarira ninga yaza Kampala. Ecya kashatu habaho okukinga emihanda habo kuba bwiro bwakaro bwaba safari n'abazeire baitu abakutuzara n'abandi omwana kuyabeire abatagireho ishomero ninga akaba takuzayo habo kuba akaba takwebasa ninga tine capacity kumutwara ishomero konko mwana bagira ngushoma uryo umunasare nawe oze ahasenia ya mukaga nangwa bagumizamu naho meisho bateireho universities haza horoni zo mu universities kugira ngo ihe sento mu government oshome mpaka oherze konke kibuzo cy'urungoro kuziha yowe no icyo katikireke tikizobe hakuba no shanga bakuba bateriho budget abana babona bakuzihayo kandi ubone bebasa soko tinkwenda kuzayo konka hariho na challenges ninge bizubu ebyo mu UPE na USE ecyo kubanza hariho recruitment biased aha bashomesa bakushomesa mu mashomero biased ecyo kubanza nta applying abantu 300 ninga 400 ninga 10 aha bukujya ngo twine unemployment nangwa unemployment no buyabere takabere ho munonga konka ababari yo mu district service commission abari omukanso ya district nibatamwa babo obashomerege oba nabasa kushomesa oba takubasa so oshanga nibetorora iba kweta technical know-how uriyo ukarga so hatugu no mushomesa tugamba mushomesa wa tugamba mushomesa wa universal primary education so recruitment y'abashomesa ebeta kugenda actually universal secondary education bo nibara recruiting yo mu central government obushoborozi bakabwetsigariza nangwa n'amashomera agwaza kure sente zo kwija district nambo yito tubaturiyo mu kanso ya district katakuzumanya kurekeze mishara kugira ngo umuntu bamushashurira so ekyo nekizubu cyo kubanza biased recruitment of teachers ekya kabiri omwami Paul UPE kuyatandikire hatandike mizumu ghost students or ghost pupils abana ishomero kibalina abana 500 oriya tahoro 12 abo kwenda ngo akasente kije bakweta capitation grant sente zije nyingi haziri so omwami Paulo ekyo cyitara kimwe cyaheza haba kugira ngo kurwanisa corruption tinkumanya wagamba ngo hari bitongore bingi byo kurwanisa enguzi ebyo ne byapusha by the way okay so abana ifre babongeramo ukisha wakireba barakikunka datebukabomo nyubumba de kansara wa district no kimangu karambura amashomero nkambuza ntaha abana ushanga P7 beina abana 50
ukiza kureba umukushitama mu PRI hashitami 16 ntacaba bagire so ushanga accountability etaro so ekindi ekyo cyande ta proper accountability nka challenge yakashata sente zo nka capitation grant eri kwijo mwana Paul zaziriye za UPE nziba ziriye zemizano ziriye zempira tayine headmaster cyakubasa kugura mbone kizibu cyagarikire kikabaho ni school management committees na PTA committees abazeire abari ha school management omuzeire wa school management ninga kachiko nkaro conniving na headmaster bayiba sente umwana safari gendo ze sango mashomero ga noza kucishanga okay finally ecyakana nyine points ibiri kendero mwana Paul hariho teacher absenteeism okuburabura kw'abashomesa nukimanyemo headmaster wanyabitanga bunashangire nashubure bicoro nkambinga konka ko namuhire sembabure bamutransferinga azahandi so hati services enunge zihire sembabure ningo kuzabere ziri akazitwara ahandi cyegegwa ninga kiruhura so nkimanyisa ngo tuwayamba UPE okay ecyamuhero mwana Paul hariho languages hata government ekagira ngo kurga P1 kuza P3 bakoze sero ko languages koro ryo musoga gambo rusoga koro ryo munyankore shomesa abana muri nyankore koro ryo umuganda mushomesa mu Ruganda hati habaho class ya P4 nibageta transition class mbona rujungu rutandikiro mu P5 mpaka P7 mbona mwana aza kora ibyezo bya P7 obo eke nakwebera umwana Paul pepa ya P7 iba kweta PRI nibagisetingo mu rujungu taire kigezo cyo nyankore ninga cyo Ruganda ninga cyo Hindi ninga cyo Teso 58 languages and above zitwinaho mu Uganda taine kigeze kikubasa kwijo mu rurimi so ejo transition nico kurebera amashomero ga private abantu bagerikire mu nonga ga government gakafa okay nangwa no mushomesa ndukwendera urukuba nashomesa mu ishomero ya government ya UPE omwana wa mutwara mu ishomero ya private kugira ngo watunge quality education so ekizubu ekinde kiri mu UPE no rimi ekinde kiri mu UPE urarebo kamagera UPE yaza kutimya aka 25 tukagigamba hoki speech yawe ukagihera speech keko baneshwera webare bwana Paul nabare ba Sky TV ahero nabimenye napano umwana wanje batawaye submission mwemu icyo kubanza president Museveni musima munonga kwaranze haye munonga kagira vision yihange ifiteka tekera abaye vulnerable bariko bimunongo bundu batakubasa kujya kushoma because wareba ebizome birjiro mu UPE na USE sure it is accredited to government ikozwe mu mugwamana munonga abwa vision ya president ngo wafunente kateka kugira ngo ateka tekera abana babo bembargo makambabi icyo kureberaho akatandukana sampling y'amakana government yateka ngo buruka isembe kwemwa abana bane yachikora ko kata abana bona ndibashoma so icyo mu credit so government nayo yarwana ikakweza ubwegese ikakusashura umushomesa akazumu class ikamwe ruringa pero ikamushashura ni mwabazira ubundi cyombe ko ngecho mwe kwatire mu cyombe n'ubwo mwana umuntu yakujya tumwana no wa president Museveni umwana wa Museveni mutamugambaho ati umwana wayishomeka wargayo noza mwana utumba ngo wa Museveni president abana bene abamanyi uza geno muzikene rugaba PCC nabanda bana ati umwana wawe yazwara inkito yafumuke kigere umwana uniform ikitetea cyona cyakora cyanyambuka wowe wakitere byapa nango bunto kafune namagize kujo timugurure ikitetea cyo buzunanze bwa uniform ninge sati hati yabato wa president Museveni so abaziye numuteka korango habo mindset change mwasoburukerwa ezenki ko za PTA board of governors mu mashomero omanyoto mwana guno wanje kakugira ngo yayane bijuma birungi family yanjye niyo kuzaganyirwamo n'abanyabuzayi n'abanyamakago icyo nasimira wo munonge ntekateka ya government kugira ngo by 1997 president okutonda ho UPE Universal Primary Education mubona abashoni then 2007 katika USE Universal Secondary Education hina utwaye turu bwana Paul aza tukuza korenda gano inakabaza ko muntu
kuna bini ngora hazamwe nomba ko kweza kugura akabanza rena ife baja ababa bariho hati omuntu aza kusayininga n'umucara ati atentunukendo kubi atentunukendo kubi hati iba atentunuka ya mugashoki joti ndashomere tindashomere entunuka tero kandi atentunuka ngiyurwiriki hati bashabwa ati mu musayije byanya tumugaza tarashomere atatentunuka neyashi so ore abo president akarwana munonga kureba ngo embera nkejo yaje rwanza yawentunuka kandi government yizana interventions nyingi adult literacy education abagurisi b'imyaka nshanjunkaga nabasa kweshomere cyane konkeki ari government bashashora iri mu extension workers oma district gatagamwe nagamo magombora babashomesa so ore yango jo niteka teka mu government kandi kindi government yingu disimira umunonga kureba ngo abiyo change ubukaricora mama Janet Inka minister of education aba commissioners you have done a credible work because tube tuino bwegese bwacu kumazi ngo center ya Tennessee wese bakugura Napoleon was born in Manyawea, Manyangu ya cha sentena ya tirwe enzoka yamwita yahamagara cyayambaye umukata y'ibyo kurya Napoleon nige yiswe enzoka akawumuru babaza cyayambaye so ubwege so ubwege se bwacu bumaze metaniki ngo akarwane ntaro ya Juma Austria ngwese yona ya Komuro mwenu akahindura rye very strong man outstanding man on politics sense yone cyakugasaki umukacha agura ese wani ninge bikopo cyataye bikopo echecho so ni nsima twarango gacengenje mukaricoramu twafuna ubwenge so mwana amanye kudemonstrating kwero farming umusekendwe umwana nabasa kuri so ubumengo ubu ademonstrating agombe ko buzu baronde myata ureba nakabe bakareta babigise ibintu by'ubuzunanizi bwa farming babarambara bari ko bayinje kabeje kubazarire ko bayinga ashuzinga ko batamukonti yo pro wazezo kwarango utera singitere so orango bwegese byo muhinduka so ejeje nisime mukamba kandi kindi icyamuhero mukamba no buturabe twine UP na izizere ze surrounded by bedrocks ine kuzigaza icyo kubanza capitation grant nayo nizekirwe ko mu central government shindaringa narisituma imirimo y'amashomero itagenda gihede master yari ribanza ryacoka ubundi batichazi nkaba yabaguriye akahunga ayinama banza akora abahona dukane mu banze je nembanza ubundi uri master na sarum farm na rabukubu ateduka yanankane mbanza tubanja ngo yewe n'imirike ya master ibamisa ona master ko wakwiturwe nzoka kunombisa ayona asa akoma ukabona mbambanza so umusiza nyangara oro bitama bone bompata natsinze tuzakwiza headmaster ora yaje amagara sande mwe yarabamenye challenge kandi kindi ba ubukiko bwa board of governors PTA na school management ubukiko bwe ngo kanso yagamba Robert mu chapko na ivinga na head teacher usanga kuba memba constructing akatoyete nkeji at sente zona bazitera toyete ba memba futeka akatimba teka ho por zuzunanzi tayibati baronde bingo babiteka higurubundi basiko kubasho atoyeti ya futi nana abana bitusanga bari yareberebu sente bazibagi akwana ora sente zikugo mu central government za capitation grant zero strings attached noza kore iki so abaziri go back on the drawing board mugaraka amashomero ganyu kwere foundation board ya church inkerisomero yekezia isomero rya musinge gwe kanisa isomero rya musinge gwa pentecostal isomero rya musinge gwo muziti amashomero ganyu mugabereho government njokora legit government aided neba kwataraho kiriyari bakwetera mwamani kurango habo sustainability y'amashomero ganyu umushomesa yabataboniri Robert yagamba kanso Robert ati no bumbi ngo musomesa atayishome nasanga nabuze bicori nambinga nawe mbere arebe gume ako ka sente nakachi konkembe robi yago mu murongo kinabo kwambe ndakora otago basaburgo kandi kindi government agencies z'ikintu cyo transferinga umukozi transferring a problem from Sembabole to Ibanda district transferring a problem from Ibanda district Chiruhura ati aho noba otine necho kuba no transforming ngo byo bwegeze wa muyoko masabe na sena nyoma rwona izasigara hati abantu bundi azumukaraso mutongona gwazanguke nenza imbane no kuboko ba master yazenyuma ngona isisigana anagawuni kitabiye kechi hati oyebuza kasat master kana basafutira abana kabasi yakabi oreba ngo tuteka koreba ngo ibyo kwegese byagaraka line bama ngo musomeso gwari yakyo artist bamuyo service ba recruiting teachers abakubasa kwa bari
bine capacity na potential kusavinga interest zihangana n'abana. Okay, yabaye mnogo mamkamagara. Jumba UPE. Yes, bwana Paul. Kukajigambi hobiki. UPE tuyonze zakujaguza emyaka 25 kama simu abo kubekoze rege. Amashomere gombekire yayongera abashomesa abantu mu makabarga mbagenda bashoma babiri batarakushoma abandi bayego kwandika n'ibindi bingi eshonga ninkine zindi kwenda kwereza izindi kura UPE ezigigumire emyaka eji UPE na government eyorekire munonga intansu ahagati y'omworo na n'omugiga umbwiro bunogenda oreba ebigezo Robert byabariyo nagamba bya PRE nibikorwa ihanga byona biri ebigezo bimwe konko shango mwana ari yakewa Masaka ondijo mushanga sanga private school na shashure mitwaro 9 na shashure mitwaro 5 na shashure mitwaro 20 His Excellency achemerera sanga agira tabashomesa banje na nabana mutabingo mwana mutamukwataho hatashashura sente ibigezo namaza gukora bimwe umwana wa Pahura azahishomero ayihashahemwe hasiyasha mukaga ashobora yeba ayiyamamura bakimugambira ngo umwana ukabwenje tareta byo kuriya ngo umwana no wa government no wa UPE uriya zahishomero ariya chansya ariya chamushana ariya anywa breakfast ibigezo namaza gukora bimwe ekiri kumanyisa ngo ntateko kubaho gap mpango ahagati y'umwana w'umugiga na no w'umworo umwana uba kutame mutwaro 9 uba orukwereze mutwaro 9 yishomero nurukushomera busha uyijo bakoze bigezo nibyo bimwe ecyakandi president yemera kujya tutabinga umwana kashikorota mbingire korota mutireho kiboko tukatushomeraho oshango mushomesa yagambira tekiti kirungi ubundi bagire kibakutumuka torukwenda kumugambaho no mwana wa Museveni tarkwija kushoma ecyakandi otashaba umwana sente na nomuziri hata umwana kora kubota mushabere sente ebirikwete ngo ayishomero kora kuzaza kubara nabaherezo umwana umwaka gona shinji kashanjo na rushanjo uzaza kureboreba umwana umu UPE nibamushashura shirinji nke 13 nke 12 na rukaga etab shinje ngarukomera oshanga nizarkwendaho peni nizarkwendaho ebitabo bya nankani bya prep book nibyo barkwendaho choka nibyo barkwendaho sente zabashomesa hata wagira ngo umwana takashashura sente naza kubata ekiri kushembayo meme abanyankore bakabagira ngo meme tezaza mujo abana ba UP tubakwasire ngo kubarkwenda abo kuba babira abana ba 70 kandi Museveni yayemera ati mutaka kwata abana banje cyaretera abana ubutashoma ubutarabaho no butakora ebirukorwa government yatekaho ebiragiro birenge serize bitarukuyamba bazire hamwe n'amashomero gasigaragariye ga UPE oshanga amashomero abantu akubashasha musente garamingi kwakwemere wagira ati ishomero ryitu ryasanga primary school ishomero ryitu rya Kabukongote primary school buri mwana urartahemu abazire bashitami ece cyonga bashitame bikirizane sente zibarashashuri konkeze barakwa bikiriza ino emero ryo to mwana utambinga utagamba muzire nawo mureka umushomesa narosagara nareba umwana ekiri kushemba yo bwana Pahuro supervision aha mashomero tekiru habo kuba mashomero twine ba inspectors b'emiringo yona kurugira kimwe area inspector kuza district inspector kuzo mu government inspectors konkati bakiza ya mashomero ishomero ritandaka etamwerga hwehwa inspector kuzayo yabana zaza kore ibintu byeye atera power head tichori inkahi atinde yishomero ndiyo niza kore bombe tawo byawo no kora abana tubugabwa nda abentu sogu nakimanya umwami Robert bakaba beta bababugabwanisa a Saint Clement omuntusi amashomeri 10 wa leta yozinga ishomero yawo nariyo kuzaza kureba wa leta yozinga akunganye ki yakunganya kwa tomana go yagiye ekikumanyisa etano yakunganye amashomero go 10 obuyaza yo mutamu ne mirundi ebiri erukutandika rukushingaho ubunana aragayo na miliyoni yesente ekikumanyisa kwa kunganye amashomero go 10 emtore yatano obu yagenda nayo kwa rugaraka izire gare bagarukuzaza kucingaho bijane bitabasayiningamu agende mtore yinda atano
ekirombe sanguwe ekyo kushoma ko mwana tiyakifaho government tiyakifaho bafache sente zabo umwana wihanga yasigara inyuma mbenu government nabukiri kukwata aba bameya nabandi abebembezi barigeyo barambara amashomero bagateke mu birukwetengesa kabase kugenda omisho no kushomesa abana bihanga inspector pya abana yishomero abashomesa babugutana ubutaka bukura mwana utatigirisho cyo tutamukera asikunga hati inspectors finally meya UPA gino gigamba hoki ahubwo nangwa no shoti iwe arevu iwembeza amashomero gatahire mu ntunga muri sanga no shoti nebejume mu watangire kubireba konka UPA ukagitangiza n'ishinga kakino gipimo wenda kusima omuramogo umuhango koko ambigire yagamba n'abayobozi babo konka twa yagamba kutusamarize yego baharanira ndazima teka ninde wa president n'ibintu bingi president azire nareba kandi natumu nkora konka ito saba ubundi history y'u Myanya bingi yati ya mbere mu gihugu okutuza abantu akiri mu nshingano okutaro n'ibindi when UPE it's one of the successful story it was a gama aho kuba abanyakwenda bajya ngo wari gukuzuma tagaya mushaka okushanga ngo abana bihanga burka inabana aho abana kubohereza kuza kushoma aho no kohereza abana y'ishomero ibintu biri bitakushaka ngoga kureba abana bona baze y'ishomero no mata icyo his excellency tumuterere n'umugora w'iki abuko abana koratsa abana mu isho kikara cyarengire okushoma kabu expensive mashomero kagataro na program yo gobe kigeta kwisha kuba konkaba program ya UPE arho n'abana batungiriye ina mwe okoreta program yejo akatutereza ibaba abanyayuganda no mu mugwitu ko byimbayaga kutebeka nsuzo umugori omuzeye nakumore konko kumfa huko no mu mugwa nambe ito omusanga tabankanso aho mshe yakata ha program ya Radio West akayeta bona bashimaje tabona bakone bakaba mweto azikintu cyo cyane zikinga mwenda UPE ni ngoje kubabona bashome kandi bashomeje so abazeye bafayo government kushashurira abashomesa government yembekije ishomero no muri atakumara abuko hata abantu bakazara nabana bakaba bwenge mu mashomero mukengera ho sente bukongera habashomesa no shanga abana ba UPE ba competing na ba private babasinga abuka private and pumping ni koko kuba no pike bomb engine learning nubandi yadakushemeza abazera bukwenda ngo batunge no bushubuzi it is business so niyo nisima UPE munonga ekahindura ekishani cya Uganda ekyaro kitaka bwo ku independence konka nka program zindi zone corruption lack of seriousness okureba isekerajo ubekerajo kitangiriye implementation mbani complaining abantu zika ya faru mtoa n'imyaka nende ufiye tinisho ya kwata nibagireta tikwenda kubuza myaka muri corruption ati twine kizibu kindi cyo no Uganda UPE ahi yakozere kubi abazeire no muri mugwitu no muri mugwa local government no muri mugwa gw'abashomesa konka policy ya government ye ekeru nungi munonga na hate cyo okonje no kake nasa kuba edini kwizira UPE ngeregere ya sanedini tujya ngo makagwana gakarokoka konka bengi bakabatizwa bakweta Pahuro washora no Pahuro waho wagenda abanyamarwa
onkaba kutahoki akabonero k'omusharaba amakuru gacyo ngo kurga hati Tarkwata ensoni. otarkwata ensoni okwata izindi ngo niyo UPE nozo mwishomero okurga hati uri mwana w'ishomero kandi uri mu bashomi twakubatiza ebindi yaboreje kurokoka yaboreje kuzo mu iguru itwe ninyenda kusima gavumenti akakaboneka kataho yabatiza yatabone mukono n'abamwe bajuru noshaka umwana wa UPE ari director samoya shaka umwana wa UPE ari kamanda samoya shaka umwana wa UPE ari lawyer kogu shaka umwana wa UPE ari doctor so abarigiremo abaki bakajumwa bareba umushana ba Pawulo abakafirwa kababatizi tubarokore ukabagizere bata so umuhanda bagizere bata baguru so nyoni isima UPE challenges zirumu ni challenges zindi zona ezikwije konkazo challenges central government I don't want to blame central government omuntu kwa aho kwekoreza kuba abantu bakwekoreza utaye yawe mukono to kwemerera ngurobati na jumba bekorere babeno bakukiririze kidomora cyona nakamagara batukite apana kwa kunyokoreza nuiha bataho mukono ni unota hoki bakiriza ni unujuro kucyo kidomora kirashiteka mwenisha babaturire abakurira TV jahi mu government katahira amezi muri cyo tugiye koreze ikintu kirigemo bagita Sky TV mu studio z'Arizona muri Bukamagara umwibanda kandi kansa wamani na mine mujumba no munyamakuru kandi umushawaranga kashunwa tanto atwine kanso Robert Ambikire na no mugenyi w'Iterizoba Meya Safari mugenyi gumuije mushoka kezi twakweta tubantu kweta ngo agency ekurebere bicyo kugamba twantugamba aha biro ebiturukora kiryariwe kireke cyo kukiyamu no kuza kureba bidaro kuba bitimba kandi no kugenda kaza kure ki president yagamba then UPE namazima kunka usasi kwanje hiburi Purungumana na shomarga heza ne cyamushaje atakubasa kugamba bigambo bishatu by'urujunka no bakuza kumbuza mu kigizo gerati nangwa kugyota ni mko mukasheshe na naba mwisho na yeza mino na jware myenda na shoro umwana atakubasa kukigamba ningira ngo nkija kitwa affecting abo kurujungu no fishorango yitwe turagikora ne hamu confidence levels umwana atakweyemerera harimi nabatakweyemerera takubasa kwegambo takubasa kweshoboro mbwenu tushango umwana tumushomeze ngo takubasa kwegamba hata nibanyeta Paula ba ninkora na Sky TV so ninyangu UPE mugiro kumwatereza amabana mbashape ninge babe sharp babe products be education itafarisiye base kombekero tutereke kukonesa amatafarago kana twenda kombekisa nyenchakari yeri program munji munonga nitekateka mu mbona bareba rungi ba Sky TV juri etakanga yebare munonga yana kutindika message wawe ngo icyo ko ikibyo kuya kikakiriye cyanyu kikakitari cyumwa batarize bantu juri yebare ro tureba uguno murundi okubiri nebero burwa kashatu nuwo twaturiya twatagasha 3 mpaka 5 muturinze mu budakika producer bakwatwire butyo konka mbwe ndiki murakore murare n'ubusinge mukama abarinde ikigunda cya Sky TV I had forgotten ikigunda cya Sky TV ebiro mushanju byo kwezi kwa kana riya buri rwa katano ntujya kuba turi aha university in abeshongozi nyamwingi munonga twabara twapeza mwije tumujaguze nitwe twende bagambera ngo ima ba radio 5 mwije mu gicendekerize mwije mu akire TV so nko tukuza kukora stio ahandi utakarga mbanye tapola baho da political surgeon ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu